السلام عليكم، مساء الخير في اللون. ان شاء الله هقليكم اكل بيان ان شاء الله لا vidéo ino اكون دافيكل بخير وعلى خير. Donc essayez, je reviens avec une recette de gaufres, les gaufres que tout le monde aime. Je vous laisse regarder la recette et les étapes. Bismillah, donc on commence ensemble. On a besoin pour cette recette de 3 œufs, 3 تملالين. Donc 3 تملالين, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de sucre, 3 تغنجاوين مسكر, du sucre semoule, et 3 cuillères à soupe d'huile, 3 تغنجاوين الزيت. Je mélange très bien, نخلطه très bien. تملالين الزيت الواحد سكر. أسرنو une cuillère à café نتمتونت المطلوع تاع نجاوت القهوة نتمتونت المطلوع. une cuillère à café de levure boulangère. Et là, je mets ma farine. الفرينة على 300 غرام. 300 grammes de farine. وهنخدمها شوية par petite quantité. هذا على شوية. Je mélange. Je mets un peu de lait. Je mélange. Après, je rajoute un peu de farine. Je mélange et ainsi de suite. Et pour le lait, j'ai mis 200 millilitres. 200 millilitres نويفكي. Et un paquet de levure chimique وسنتمتونت الجاتو. نكي على الغنوارة en fait خلال العبادي تقارن لي كومونتير امك فرنسا ساعات تمتونت نوارة. donc je vais vous répondre. تمتونتي نوارة ويغتيد إلين ديك الصيف كثمورت جي رامني une boîte. donc زي سي خدمه et voilà. أتايا مكيا دفر لا تكستور la pâte les gaufres. regardez وتفرها ليكيد متينا les crêpes. الدفر طف شويه كاينه. donc je laisse reposer ma pâte 15 minutes. هذا تجر لا بات نتستعفو 15 دقيقه. regardez ma pâte après 15 minutes de repos. أتايا مكي دفر مي تجي تستعفى 15 دقيقه. تورا كما صيغ تسوق لي غوفر. ثايا وي لاباغي يا غوفر. اسعلق شويه نزيت البانسو جوست لا بروميير فوا قبل تسوق زيس. سعلق تري بيان الزيت ماشي بزاف جوست هكايس البانسو كان فيت في. تورا دمغا غنجا ناغثا غنجا نيمبورت ونعلق لاباط داخل l'appareil à gaufre. regardez la vidéo. la vidéo كنت تفهم كلش. je peux pas expliquer plus que ça. تورا تبلعه وتتجر pendant 4 نكي l'appareil يعني تجر pendant 3 minutes هكين 4 minutes et voilà مشي دفرن. regardez bien l'appareil يويكيز دانك فرنسا وغيرتي ديك ليدل. c'est un appareil à 19 euros. il fait voyez les gaufres يخدم les croque monsieur et panini genre la presse nez panini hamburger et tout. donc يخدم 3 en 1 3 الحوايج يخدم. et voilà mes gaufres. regardez bien كي نراويو تحبين comme d'habitude c'est le chocolat Nutella. donc voilà un petit snitala vite fait. ils ont adoré. et voilà donc c'était ma recette d'aujourd'hui. la recette est دقلة ماشي دماغتي دغحد ناغ يفكيتي دحد ناغ وكي راختي دغحد. c'est ma recette à moi.
Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on a alors une autre recette de gaufres aussi au chocolat, mais d'une autre façon. Et maintenant, je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Mais il est عجبة la vidéo. Cliquez sur j'aime, aimez ma vidéo. À très vite. Prenez soin de vous. Salam.